For yenya papa ya dinyina akwesi boatin bibi right ne husband e wo ha no mo akwa abatu mu agye Major so. na ene den so ye pie mu anim se nyina ye the last right ye de ma ye brother Kojo Wiafe na den na be kanfa jumedi ekoso. Oh, jumedi ekoso ide. Ah. Menu abema Kojo Wiafe se nyame fa ne kra ensie ye. Na no ye nipa bia menene na nyin free in collaborate mo. Na nyame wa hwe ne kwa. Ntino. They be can say nyame fa ne kra ye de ensie ye. Nyame fa ne kra ye share brother no a very talented host programs MC of MC so yeah like microphone bebe na enam jumedi a odi ehun e dance room so and then now the be kai ye brother we. Jumedi na odi ne de na ya de afi ni collaborate na ya de na oye. You organize beauty pageant ne bibia cause by the fireside on the bar bibia na ye school wo. And then any talent ya de na onim ye de da. It's no ya de nyame na de chair no. Nse nyame na e de e chair no ye sure ka se ma ye se onim na chair oni na ne dia agora. Onim na chair for so many years. Me name no from 2001 basis say into no. Enye mfie ketwa. Enye mfie ketwa na say wahwe enua nkasa. Mahwe enua nkasa me nua edru bebe otime be fie ona me papa me maame enia ye di agrobom ye sre ye bibia iti no. Eya de menim no enye mfie ketwa ni. Enye mfie ketwa ni ye hwen so oja ba we oja yiri we oja dofo e we chiri e den na betimi aka chiro me ne den. Ne yere ne ma de me mo shedin. Na menene ma me kasa mama ne ma me so shedin ti no. Menene ma me ye fine pa ti no. Ya adwen say a group of people ya na say every busumi bia pe say le ma me bibi kakra na ye dia burn na ontimi hu say store ye go so ye ni eguso wo le ma me ho anyway ti dia ye pe say ye ka che na ma me ne ye no no Enya no mo bibi right any husband any ka say Kojo Watin ene dey na ye ne no etwetwe kwesi Watin sorry ene ne etwetwe nkomo ene ede tumaji aka stay tuned na yo nipa ede emamo busuafo ye share ma me dutwumua e wo hanom na se obepie ma ye ja Kojo Wiafe ne ebusa ne se de dwumedi ekoso no se no sifai hu ma kwa abatumaji oh meje osumunya bema ye share ene de being the last day ye ja enua bema kwan ede na abeka fa dwumedi ekoso ene no oh ne de mama ye ne agi ye ra hosu ye ne agi kakra se eye bi wo kwa ne ntokwa asi but enua bema no na oye bema bi wo ha odo nipa opo bi asem so what you say most much do mama bi ahu say money ati ma ye ne kama despite and na busuafo nyina ma boy and kuma would for my idea na ye share ye enua bema dwumedi obedi he was very talented host program or ye MC ye enua bebre ede na betimi akafa ne dwumedi obedi o wiase mo serious mo obedi mo obedi wiase de ye pese ye kan say na mo fa ne kransie ye do be bia no afort wo ho do be bia mo fa ne kransie ye na hwe ne MC dwumedi na de na betimi aka ede aka no e metimi aka ne say se wasile kakra na amani agi do be bia na mani agi azari ni ale na so follow ni pa madam for that okay na ye hwe kan say o no ja emba eja ebusia eja he no wadofo nso ede ne being the last day then na we catch ebusiafo ne ebusiafo ne emma oje mo so mo chi obi an chi ne re then na chi ya re che say we wo no nya obi ade eye nyina ya nti obi an chi ne re obi an chi ne me obi an hye ne ho hyeden e ma obi a hyeden obi a hyeden na me fa we ntwa to won say kan say ni jumedi a obedi eye no no uhwa ebetimi enya obi dey replacing na because now born home be because odi ni jumedi very unique way betimi nya obi a betimi esina na emu ana anya use saade obi an kono de Nyankopon de bon wiase menyi ni se obetimi esina nan sa obi an ho obi a eni wo ye mame edunchuwa ne no etwetwe enkomo no ye to ajumedi no eso edutwumwa emrosa na emrosa wetimi a kire mu emrosa ne ye amosansuo yeah
As a embryo science. Paying for din, so what I say, and young crank and paying for din, a conya din, a him for din. There's all your him. Oh, yeah, me Oben Kunyan. me or him and Cassana, not him. Ewo, I find. She will be seen as Chobisi, I say, oh, Kumasi. Father, so. And there's a Muna Muchans, I say, no, Tona. There be there, yes, sir. And to me, about it, me, as I see, as a way, I mean, a ditching why I'm Rosani, you know, a trick of 1 year, charge me, DNS. I'm married to Mua when they were afraid to answer. Me, I'm married to Muamras. Yeah. Okay, yeah, mammy, I'm ma a ditching wa, Moronsa, or Ben Kunya, or your him, and I'm Nino, and I have a copy. No size. Ekasano, Yakramo. And then I bet him their Kayemi Abemano. The best I can say, more times no, yeah, I say, Nasa, Nekasa, like, you know, very brave. Oh, tell your money penny, oh, and in chain cry, and I say, we have crown our friend now. At least I can't assemble to at least Utima, won't say, oh, say, even if so, a memorable crowd to my story. So you was a so lovely person and so kind, yes. So lovely person and so kind. Yeah, sure, and Adolfo be try share her no more. Ojamban switch, then I be catch Adolfo, and they don't be shame. Kaka make my kind say Adolfo na intimate mboa na intimate enhwe nkran because enye easy. So we just nkran to say am papa no. Imagine so our parents cry to say now only parents also they are too young. So at least the parents should help them. Lovely and friends should help them take care of their kids. And at the end, we give thanks to God. Thank you. At the end, we give thanks to God. Yeah, but I'm saying one fair for no chin come and when it goes too much, stay tuned. I edit nipa and I edit Abraham. Then you be quite jabby. You have your diet son or ma or yere. Can you pencil bet to we are say I didn't see our opinion now. And so the other and or caught. Then I buy ya day and you yam and I real what ever type with snatchy, no my ye and unti and the corner about them who bigger places. The same thing on also our na yenu abema no se kase bia ne dwumedi oba wiase owo wiase no obedi and then abetimi dia kai eye kojo wiafe dedicated yembe hu ano no ono MC program so madwuma me ya no but da bia timi ko hia ba bi ada so no wo bench na me strike anasa me strike a na ono wo bench obi a obunipa owodo emba nipa etindi wo na aye obi a ya so be hu a ono pe na wo wu so fo obi a me ka asem bia owo bi enya hu asem ka oga na ha ba ya fi wo no bia me ka hwe that's our born bra na o hwe ni dwumedi a de adamu so ko ebetimi enyo obi a obetimi ya kase e bia onu betimi di dwuma se e kojo wiafe we are de so nka po anko anke ehu Peter dwuma so what you say aha na de nyame pe you say man proposes God dispose ya de kan de pe nyame ama ye pe nyame pe na o ye nti ye fa ni nyina marade de nyame pe no ye ja bega quiz na o final west kojo wiafe na dofo ni wo ma omo hwe no nyina no so beta na chi then na obeka e de asho mo pen de this death is a tragedy death and we don't understand it but God like it and God give it and God take it so God is preparation who take it so we don't have anything to say to God but if you see you should take kojo wiafe right now it's up to him. We don't have anything to say. So what do we say to the fans and the loved ones who are here to support his final burial? If you are here to support the burial, it's good for you. But if you are not here, it's curse for you. Because if you die, you are not coming. Yeah. And funeral is come and go. Yeah. Yeah. Big actors and young tree and command too much GHDH. Yeah, the people do another bremu. Everybody,
Kind say Wiafe nipa ti Wiafe say wo do wo nyanko kwadwo Wiafe nipa bia ne ko set so a me ni twa series part to part. He was very good. Said on me yes, said on me tie. E wi aso betumi no obi a efrade be che beti say wa ye ne wa wunti e ote wa. Ye do ye nuane mo. Because she nipa fefefe we nipa pa ohun krampo na said kwadwo Wiafe be ye no bra enye easy. Nti haye we kwadwo Wiafe ntina ende ye nyina ye wa ha meni na twa adwuma bebre ba patupa de mene no ye di agro pa na wo hwe ni dwumadie ma bia den enyuma mienu ben na miasa na betimi dia kai no ye hwe no ye MC or sanso ye host presenter like or you very talented then na betimi dia kai kwadwo Wiafe na ne beka kwadwo Wiafe ne say e bia e fan wo MC say bi obi ya agro wi ase do be ye no meni na share programs bebre ha ye share ebi ohum ya me offer me dey akosia be offer me atapenyi because me brand e bigger quest into ohum ya na ni to me je bon komo se do tu me fo no esense obi a ye menua ha na me be kan ne se ehia wo set so a me fe no kwadwo se akosia me fe no kwadwo wo se akosia no e na me be kan na se da oto ye good ehina no mukrampo na obi ya eden ama me ne ko away bus e wo winiba ye ko se do ye me no that was first day I share kwadwo Wiafe e wo ye ko ye premier ye ko se da no ne metie no e ma me pe na asem otu me fo se ni nuane me tadam ne be ka kwadwo Wiafe ne se bia me ko set so na me hu na me fe no because ye ko set so na me hu na oto aduane a me ne na ye den edi sure kasi ma oni no memories bebre e ho no kwa no memories bebre sometimes bi am me bra bigger quest ye ko set so a ebu a ofre ni yakohia no aduane obeto me make sure say me ni ne bedi me kra me bra kra me bra nam no me ndi na aduane me ne kwadwo Wiafe ene edidi na ene last day a ye ja no kwa de na be ka cha adofo ahwefo abusuafo de na be ka cha asama me ka ne say abusuafo ne ne we ne maame mo nhye obi kan na so se Nyankopon na de ma ono anso na oye den oje na ewiase no to wa na wado wunua fa wunua ho asem enhye nimu na odi hye nimu da kropa beta ne se wa ye den ose enfa unua asem enhye nimu odofo enua ba ne edin komo no too much gh yo ni padman dh ne be koso ade abro Auntie Vicky bakode na me adom de ba dia se yenim se the atmosphere no enye ni dede nanso ene ye enua be ma kwadwo Wiafe da ye pe ne problem no de na betimi aka fon very papa na atoye no but in all no we are glad Savior he's resting in the bosom of the Lord Almighty because ebia ho no benya ne rest ebia na owasase so no ebia na bibi eche no anase bibi ha na ye nyina ye nim but to see how akọ ne nkra ebia na he's resting well so the only thing that consoles me is the fact that he's resting well. So what would you tell the family has left behind, his wife and 3 kids? Omoji show mo re nyame na ma nyame na ajie bibia mu no irade be hye ne hu enionyam in every situation. Amen. Auntie Vicky, who watch it? Me are very active on social media. You should get on my Instagram. I'm very active on social media. My Instagram and my Facebook. My Instagram and my Facebook. I'm very active. So most of the time you touch on social issues and you give out comments about what's going on. Who says so things are happening recently? People lo ne bano. Omo ato mo show you. Because baby abekasa ba o de who say what catch on the issue. What do you think about it? Because it's none of my business. What somebody chooses to do with their life is none of my business. Me, so I do what I want to do as long as it makes them happy and it doesn't disturb me, my peace, it's none of my business. Okay. Oh yeah, me and family.
Okay. But is there any upcoming project we should be expecting? I have so many projects coming up. Some I don't want to talk about, but watch out for the Amma movie. Amma movie? Yes. Hey, my namesake. We are my and they're a tight movie. Okay, yeah, change, yeah, change. Ebusia for any about actress Vicky Zuka and then I didn't know Eddie Komono, yeah, to us. Eja Makwaba. Ejo Sunyaba. Eja, Yanya Bema Kojo Wiafe and Nede or Dawa, yeah, penny crabby. Then I walk the chatter crowd, the Chebusia for near the former bow. Oh, first of all, the medical can say, Ebedo Bibiarasi. Abranti and Papa, Madame for Pa. Yeah, anything na kofani me free UK ba. Said as me see and he will be I say or a young guy afina or started life. We na chese we as nyam fan ko ba bia. O ho yin na no do ye ho. Said e be ya that chi bi ho bi tu bi betimi aba ba ye de abijaw. The minister of yin na say the kan da o nyina ase. So mu nyina be ka ho me akra yi nua na chiri kwakra. Ti ye de asida be manyame. Na afin so no yete wa yenhwe hu ye na yade no so aba no so no rare enti no ma yemfa ne ba bi so nyagro na oman ni nyina nkamum na yenye baako. Amen. Esisi ano eye Kojo Wiafe ni papa wo kire se na danfo pa ne wo tell arechiche semben na wo be ka kire ni papa ayesi a wa kire ne de hye na ebiem so ne yere ne mma waja wachi. De me kan nyina ne se onyankopon ne arechichefo de nipa de yebetimi ahye bo bebre but nye nyankopon na hye obo a o ka onu hwamo de me ka je na papa nse on shedding na yes you know de ewrade ne pe on de ma no on oni nima de kro because no obi nima kira sem enti na de aba na ya sanse obi awo ba obi apese ne ba ne sie no obi na obese osie ne ba ansa de me ka kire oni ne maame eni ni nuanom eni na dofo nyina nse ye nyina ye hye ho den na ye tie bia na de ye nyina ebe ko bi ye kono mako de but owuo bi say de ya na ya sanse o ya brante afi na ono so starting the life ya yinim de daachi ono so betim de abo o man no e na akoba ne senti no ye me kan nyina nse nyina hye ho den Ebusia for ye da so na me yie ni mu enu nti oso a ehye tuma GH fidie so eja ya ma kwa ba shonko eba tuma GH me da say eja mpacho within the same me dey set entwego esi akon a me firim kwantanai ayo kwa bibrem kede na eja mpacho Kojo Wiafe ni den ene o Kojo Wiafe ye me nana esan say me ma me wofa eba ana ne ba no nti me fa ne say ne ma me no eye me neja okay nti that means me nana no eja eda yemudodo na yesuro no enu enanya eda yemudodo na yesuro no enu na enya betodwa eda ye penokrabie eti bi bisa se busafo ehemu ha se ni adofo ma bande na wo ka che omu oh ye be kan ni na ne se yesi bibia yemfa asida ema onyankopon because ononim ni awoye areku bibiri esan say anka is not a time say you kun senku oh na so de nyame ahyehyɛ no ɔno onim nipa da sane ntimi challenge enti yebeka say adofo say on beja yen a yetimi eja akra na yenu ho sika sen asdan kudo ne de ma won said the medical cancer asida na said ma won enti no sa de chi na omute say akoko ogbon a na say ebusuana na yeguso de adiside ma won eja se wunya akonya se obeka asem etwato e de ache eye Kojo Wiafe aden na obeka oh Kojo Wiafe de ya hire ade pa de because yen hire ya na mebo ya hire ade pa because star ba ko pe e wo metwa ka se kwa biblem ai wo Kade district Kade municipal ya hire ade kase ne mum no onyakobo de na ade a unu obi akobisa no de ka ne se erade fa ne kra ensie na dachi bia no yekohia se de yehia ye de hu ya ye na ya bo akohia nyankopon fa ne kra ensie ema ye papa se nyankopon enfa ne kra ensie ye osama ne devme fe edie ebusa for ye to aso nya be ma wakwa ba eba tuma GH videos me ba cho meje wo so me nya be ma ene de ene ye pe eye
yan ka say nua Kojo Wiafe ne crab be dey no betimi aka e dey afa no ne dey obeka che busuafo so no ebiem so no namfo ne adofo ma bɔ mo hyemu a. Okay, Kojo Wiafe no na menshada enim ni but later no na mbeti ni din. Enti me bo modern say make share ni programs e wo TV so na masate tie no wo radio so. Na mesi yanka no kra fidi mra me start say me tie no wo radio so no. Oba radio so ma me ni jipa obi a o shame crying so. Obi a ne kasa bia otimu say utie a ema that motivation and encouragement na wo hia to carry out the activities of the day no. Nti ema me be fall in love with his program. And later no me share me started say me share ni programs kakra ni programs on TV so some of the plays any films any other things are now all you know. Nti ema me be nya some kind of love every man no pa na me nim so ate ha memeti area mu ha ya timeti say sabe wa kanchine egu no na me say ene ne mebo modern na maba na me mabe part of the celebration no funeral service no sorry. Okay, no problem. Me ya be ma say wo tie no dem pa na audition so dem na wo de be kind say we fi ma onu a chese na ejuma no eda ho yi. Ebe say ade ba ko pa metimi bi aka na e ya mi ya pa ni say emre bia sabi mesori a mabemu ewo fom kakra mabemu bu kakra na say bibi e koso mabra bemu a enko yie no unse me hwe na pe na menya saa nkranhye no na ma meni age back nti sia na oni ho no na me si enka no kre areho ahye me pa nso nim se nyankopon ebe console efuto ben na odbe ma eya adofo eni ebusuafo nya gutam de ma adofo nya nse emi se ye friend no we ye friend irreplaceable loss we dia ansa na ye benya obi say no na ebe take time din pa na me share nyina nkran say owo dia ohomo obi a bible say yen kan ye bofo ye mrant brem nti sa mrem a ye wa hoden a yetimi koba no ye bomodin ase ye besum nyankopon ni ye bibia creator no pese ye esan say otimi frɛ ye ntem bia na nko bia nim say 33 years per dia ye nuen ebedi wasasi so nso nyankopon pe e na oden oye ye ntimi embisa ne question bia ni ye beda nyankopon. Sadden, I feel very sad because I'm very young man. Now Oba Okoli, I see you're very young man. Yes, yeah. Now we share the Bible and Yehovah HSA. And impa, I also you're 70 years and beyond. Now at the tender age we free me sana. Yeah, we are all sad. Champagne for Mujina Menchain, Honorable Abate, any goodies. We are all sad. But there's nothing we can do. We look up to Jesus. I may catch on and say, David Kabibi say, I will lift up my eyes unto the hills. Where cometh my help? Edumbra etisena adofo beba. Ba yen na ebe kofie. Ebeka yere, ebeka ebusia, ebeka mba. Edu sam pempenso na edin. But obepeja weni ahwe Awurade. Ono no ye rechichifo. Ono na eto de adin a obetumi aka yakoma to yeyam na wachichire Awurade. Enti ya yere ene mba ene ebusia no edu de adin a
they should look up to Jehovah. He's the author and finisher of our faith. Thank you very much. London for ba. Papa etwa ticket bimchen. He senten. Ona kwa MC. Eti adwuma no o ye se obo homoden na we establish. Na ugi din na ye tonka. Eti kwa okonyina na aha yen but ye nyina ye beko ene de chichi ye ho re. Esan se obi nim se John me ne kasa a week ago. 1 week after it's Sir John. Eti uni peshia na lumba osi one minute that lumba osi 1 minute me ye de baby a what I say enu na friend say ukonom nsan baby a utina se a cheers sa na se tre cheers ene me ye cheers no da chwana botonum te say 1 minute me ye baby a because I dey barrel hun say ye free ha ye koi oh sisi ene ne abate crashia you ye ase kwamena ene me ne abate de gina ho na nso na me kokra ntini party say hire others say man oja yele eba ene ekura yi maame efutu be na ade be ma wo de me kan say nyame na heni paso e dan se bo a nyame de o ba wi asene de o mo bo afo ho yesi ete etu a ete etua eti kodo de oba ni de o asase so na nyene so ade hun se obeja nkola kitengete miensa sa badabasa wonko de nyame be fa no so nkora no e be se nipa dwene ne nti ase so Jafa mama kwa about too much GH so na say ya catch am say na day too much GH de be koso bia no ye de ebe brem ya be hyemu ye nua kodwo Wiafe na ye last day ya de eja no kwa menya ye mame wo ha no se mama kwa about too much GH mejo so me ba ba cha obe podi ama hwefo na ba cho efe me Jennifer Musu Santana madam for frame me sister Santana and unuane ya Abeku Santana na papa no and the near Abeku Santana nyaba na no hwe dwumedi ekoso na last day ye je nua be ma kodwo Wiafe kwan hwe dwumedi ekoso ade na betimi akafa kodwo Wiafe die say ye kanipa ho asem pa enye say ebia nipa na wunti a kodwo Wiafe wo ye nipa che say woni wumpo wo share obi like oni obi ye free na ohun se ogina sa nipa ne nchen a otwem kura se de ona obesure aye no bra ne die ya hwere ade papa me ba mentimi ahu no kura na mentimi ahu se ne funu da ona ha men at least kura nka me pese me hwe ne for the lights mko manya na ahwa no ye na nso nyame na nim dia woye nyame no nim dia oye na ye hwe ne dwumedi a ye nua be ma ne ti ase no you very talented oye host program MC ni niki cry MC of MCs na then na betimi akafa ne dwumedi obedi wo wiase moti ase koyo fidie metimi aka say woye nipa woye determine and afi wo akukudro dia woye bia wodi like all passion for what he does like wo dia woye bia wodi ni hunyina hyem eyeye ne yie enti no seriously ya hwere ade enti se wo hwe ne dwumedi ade na betimi dia kai no ebi ade ba kwa ade mienu bi ono so mikai so twa sini 1 2 say sini 1 2 1 2 we part to pan inside no then na betimi dia kai no de bia me ka Wiafe say woye program bi o okay FM every Friday na sa program no woye a ye wo ku bi a me ka say me papa ne da no Abeku Santana na ye send message on show no so a wow be send message no bo din wi na o say Ghana Club Santana for mu she ho me tia obia hope say bibia ye fine nice one won nti ama Friday bia me tie program na me ra ho seriously ti ya fidie be kai ne papa ye be fa ne currency ya me fa ne currency na den so na last day ye ja no ahwefo hwe too much na afin so no busuafo nso je busuafo we che jamba we che ede na meka ede a chrom meka say nyina nchichi ere na afin so me gidi say o ma raise fundraising bi wa outside there nyina ye boy humodin say ye bebua na kakra obi a wo bia no ye dia atum say dia be ya ne yire ne nkola na waja ewechire no omuso won benya da achepa nti dia metimi aka afam ebusuafo yenua ba aye Santana Abeku Santana ba ne no etwe nkomo ntumaje chegusu ade ne mapa e de bremu di echi na yensie
Kasiani wona yes aka yes sister we chairman for ma ye ahimfe ko ni aba beka edi nkomo afa ye ni aba ma no ho ye mamba chairman kwa ba ye ni ya boko ya mi adu ahira de kase pa ko dade oda ni de ano ye den sanya ahimfe ko atasem kwa nka menkasa me no me co politics side but me executive producer so ma ahimfe court ntine o se ye de respect e ma no enda ye ja no kwan na dia ama ye Japan say Kojo story continuation ho because stories ni na a true story and think ye ba be ye the new seasons no na nke Kojo etimi e betwa ne part unfortunately Kojo etimi am betwa wa haye ye na me so me political we ni nyina no me be deputy minister me be di MP ni na Kojo play major role me ba peace FM ye former worker so ntire na ye enua prekope me ja am ho kokko ye politics no sere me sa na we ja ye ho na okoye politics so like idea akami ye but the best ne say nyame fa ne crancy ma ye na ye nchechire busuare na despite media so ye na ya hra de enti Kojo nyame fa ne nsi e ma ye ma ene a wabetu say na yi ase ne de na wo feel ye beda adofo ase ye na ye fe eyi em say oyo nyanga ya wesi so bet peni bi mpo abo ne bra enya say ye we enti ye beda adofo ase say omo eja omo ade omo ye nyina na omo aba na omo etimi aba beja Kojo Wiafe e de amaye nyame nso obi biara wa hwere bibi wo ye nua no na ye sere se nyame enhye omo anemu na odo no omo yi a che despite media no omo masa odo no entena ho na ahimfie court nso omo ngusu na omo hye emaye yeah ba je dance ye ye be be sa ni o dinko mo
nua na ye bo ana menum kasa se ne mo kan ene no ye ni abri because ene ne ye gya ye nia Kojo Wiafe ekwan na mo menua ba ahofefo Nana Hema ewo ye ntemo ha no menim be twetwe enko mo akwa abatu magye eje osumenua be ma de we a ogina na mem se wosumaye se o eyelashes no kra se 8 ato sana wo hu ne nyentuye na yenua 1 week ebedi be 1 week okay yenua be ma ye gya no kwan ene de na kafa dwumedi ekoso no na dwumedi ne de eya areho eya ahomete nenso no de nyame pe ana wo ye enti no de meka ne se nyame fa ne kra ensie yi emayen nyame fa ne kra ensie yi emayen na ye hwenua Kojo Wiafe ye dwumedi a odi MC radio presenter ni nyoma bebre no host ni ade no ede na kafa ne dwumedi a na otiase na odi no Kojo Wiafe be ye MC encheye nenso agidin din a wagiye ewiase ubeji din ubeye ubedi mu a eye nipa ne ade ye bibia abrantie ne ti nanim ma enipa obie ne ho ema nipa osirichiwe nipa enti ema ne benya odo ene animonyam ewo nipa anim enti ama ne begi din na de meka atwato ne se nyame fa ne currency ye because me hwe dwumedia na wo ye me kwa na me ya na me ka se 2020 de nyame ya adom na me wale a brother we ne me kwa kofa no ama na be ye me favorite MC nenso no enkwan kurade a owo kurade a enkwan tumenje enti no nyame emfa ne currency nyame fa ne currency na hwe ne dwumedia den na obetimi dia kai no because fa dia ba ko kai na ade ba akwa me de be kai ne se me kai se yenya ye papa despite ne baba ma wale me kai na ho keka na ho siesie na ni gie ne na sabi ne siwe bi osire ya ema credit kura me to ye se me de be hwe bibi foforo no ema me de hwe UTV fo nko a ai wose nka na wose me hwe mu be ma me de hwe because of Kojo Wiafe nti na ho keka ene na dwuma na ni gie dwuma ne ho enti eno na me de kai no odo a wo de so adwuma ne mu no eno na ma me de kai Kojo Wiafe na ene den so dey na em so jamba e wo chire oja dofo so dey na ka kire Kojo Wiafe na dofo ne fans na de me ka kire na dofo ene ne yire ni na busua ne se titiru me na me pena asempa e wo social media so me pena yire asem because me kai se ne yire me ni ne hia wo new market ye ya tabora number 2 ye gina ye wo ba bi wo ye free new market cold store ne nchen esan se ben o mu fie nti na yire onye na wo ho na yire nso ani mu te ne ho dwo etenam na yire ne so enam na yire ne so ma me be hu ni kun ma me follow ni kun e wo social media so enti da me ka twa na yire ne se on shedding na nyame be kura ne mu ene ne ma no ye na mani su bebre na de nyame pe ana wo ye nyame e be kura ne mu na ebusua ne nyina nyame be kura ne mu ne ebusua ne nyina na ye bo na me ne kasa maka chem se too much de ye woni pa e demonstrate too na ye gusua e de dwumedie no ebrem for ma kwa ba too much ne ye wo papa wa ha no cookies music a ne be twin komo so abepie mu ha no mo no den no ka fa na dwumedie a ekọ e fa ja ma kwa ba too much ye nia unia na so ho ye de ja mi oba ba ni ja hwe ne ene last day ye ja ye nua be ma Kojo Wiafe ekwan e den na wo be ka fa dwumedie a ekọ so ene day. In fact, I'm impressed with the people around. And you'll be honest, onya ya, onya edom sei. So we so Yankopon you feel say. Na se wonya edom sei ya, eno kire ade adekra obeye wo wiase. Anything na ama edom sa edu achi. Enti no, ende ya areho dama ye nyina. And they say nipa mienu nko a onwo music industry no mo no and na nwa film obi the DJ Ames and then you see no if you want na be and you ade aba Kojo so ayi and then na nyame fa ne kra NCA na ye hwe ye nua be ma Kojo Wiafe I was very talented or MC of MC so ye MC host programs presenter like dwumedie no edoso and then na metimi e dey akai no dwumedie obedi wo wiase. In fact, the way you handle
ni MC here no, it was so unique. One said the people want no they are gifted. The way you specify a be an effect. Until you will be one ma okosia. Obi also osia so no wadom ne deda. Until the bibio ye bia no eye sonko. Until to me ni the MC you lose a great talent. You benya no so send pass how bio no ebe check akra. I'm sure Kasema obi enu a obetimi replace Kojo Wiafe na mdwumedi a odi no. For now there you need replacement. But if you are seeing what the year there nipa bebre beba. Into no for now there I don't think so on a replacement. Okay, now change media there then but na betimi dia kai Kojo Wiafe. Those days not Osano. Not even not or Didi Papechi. I think the fire I've forgotten the name. But now he was very young. And now only so no obi to me create ticket and man will call America Ekoye MC. It tells you how solid he was. Because when you're good at no one will do that for you. Into the unia wabeye na famodie. Na yanya ye banana say young ones na on bano on sia na on so develop on talent na on to be ye bibia no so extraordinary but onipa bia ne talent won to be yet so be also there want to develop it and then make it beautiful. Obi an talent ultimate yen say obi any last day no and then abeka cha dofo ana me sure say ojamba e we tree then abeka cha dofo e no mo twehye mo ani omom so mo hwen otuma jesu the meka kire oyire mba ne say yemo den refer die nwa lusu ade kese but ade owo kita die onipa untime nya ho hwe e part of us a nature nti the meka ne say onwon hyeden na mo onyame odo won be wiase no. Even though we have a physical father, but your spiritual father, physical father is gone, but the spiritual father is still there. He will take care of them, and nothing will happen to them. And nothing will happen. Ebusia for papa, your bra, penny, cookies music, no, educate and come on. Too much, I can't just say one pa, Eddie, and Mama Bernard Benina. So stay tuned. Now, educate no Ebremu. Such a lovely person. We are always happy. I've never seen this Yes,